Assalamu alaikum tuğanlar. Nariçi bugün bizge daha ушундай telefon geldi. Чехол өзүнүкү эмес. Мынакей ушундай цветте. Bu Samsung Galaxy A71, оперативкасы 6, памяты 128 туғандар. Так, минустары экранда трещина бар. Экран басылышы бардығы сонун туғандар. Анан сим карта окуя калганда ошол эки жерин оңдотуш керек. Ошондуктан баасы туғандар болгон 3,5 миң сом. Бул негизи флагман игровой телефон. Ушундай туғандар, чалыңыздар, жазыңыздар. 701 14 80 комплектте ушу не родной чехолу, анан зарядка кабель бар. Чалыңыздар, жазыңыздар туғандар. Эмки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум туғандар. Наричи бүгүн бизге да ушундай телефон келди. Чехол өзүнүкү эмес. Мынакей ушундай цветте. Bu Samsung Galaxy A71, оперативкасы 6, памяты 128 туғандар. Так, минустары экранда трещина бар. Экран басылышы бардығы сонун туғандар. Анан сим карта окуя калганда ошол эки жерин оңдотуш керек. Ошондуктан баасы туғандар болгон 3,5 миң сом. Бул негизи флагман игровой телефон. Ушундай туғандар, чалыңыздар, жазыңыздар. 701 14 80 комплектте ушу не родной чехолу, анан зарядка кабель бар. Чалыңыздар, жазыңыздар туғандар. Эмки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.